نحمده ونستعينه ونستغفره. Kita kali press 1 ko bang takalewi. Maaf daw. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فحيكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وتبتم وتاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الليل الطيب المباركة على طاعته أن يجمعنا مع حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته وفي دار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. تحية مباركة من عند الله طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kapung tinaihan ko si agama Islam, kaguruhan duk amban me kadendehan pakale si sangem inin amban tumpukan biluluk sampai si tumpukan Skype. Landu sinna kami duk keg kami si kam yene magtuyo pakale si sangem inin yene siye gay maka member si tumpukan biluluk inin sumagawa pagtuyo den atas siye pasugpat si dambua program iyan pinagyalenan Skype. Murah-murahan pinagbarakat wi Allah subhanahu wa ta'ala si kaam kemon mapakale si sangem inin. Duk murah-murahan pinaku si Allah subhanahu wa ta'ala bang men isab kita bi pinagkasilasah amban si abroad sampai kita bi magkita si bulak basilan siga kita bi magkilale andang lais si lahat basilan sumagawa tiya kita bi makapagkilale minsan patta atawakan si suara si internet. Sababan amban tumpukan ini Usbawaris Islamic Center duk Darul Hijrah iyene maksud dambua in maksud pagpalantup atawakan pagpasambo si agama si bulak basilan. Murah-murahan pinaku si Allah subhanahu wa ta'ala bang men isab pinagbarakat in tumpukan tebiinin duk maksud si New IC na bang kaamngan doa si Allah subhanahu wa ta'ala bang men isab nakura te bisime bas pagbang tabangan te bidua si Allah subhanahu wa ta'ala bang men isab siye hinidayatan atawakan tinaupikan duk bang men isab siye inurungan umultaha si pagibadat deh duk si pagnakura de silahat basilan na alhamdulillah magsukur isab sisiye hap isab ne bangsa te biiyakan atawakan muslim amban bangsa saddi nasigay ne hatinen makaaten si kitebi sumagawa ina si kitehin bin yene duahan te bi si Allah subhanahu wa ta'ala bang men in pangatian den inurungan si iman yene nakura te bisi bulak basilan yene iman geita gengo we me bangsa satru. Kung tinay ko si agama Islam tiya kita bituu piye elaw na mian magpangadji hek na hek
kani mawdu tapik takale tebi amban kaniya kaguruhan tebi amban Saudi duk demikian bitu amban kami amban Egypt in maksud dambua aruh sa inge kasambut tebi duk sa inge pagkasilasa tebi amban mula-mula kaguruhan sabab ki tebi in kudwah ki tebi hatinen pinayam sin bangsa tebi iyakan si bulak basilan mula-mula ki tebi lapay ko in ginhawabaran kun amban kaguruhan sabab responsible tebi mas'uliyah tebi magda'wah bitu ni kay amban internet sambil pagtekka tebi si bulak basilan. Menjadi pong tinay ko si agama Islam mabaya kungurong pangadjian ti sangem inin yene pangadjian pinusakaan kita biwe Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam duwe parakala yene Quran duk hadis yene pusaka inin gay kita binilawong amban bulak dunya sampai si ilaw kiyamah duk gay ne tebi magkalepas sampai kita mole si papubulan tebi in pusaka inin subay antanan tebi subay bebegan tebi subay usal tebi madpad kita bi keseg magpad kita bi hatin inurungan suara inurungan kabasag inurungan rejeki si pag-usaha tebi supaya nga keseg in pag-ibadat tebi. Amal duk inlapal inin dinaak kita bi maglapal dinaak hininang si kita bi supaya kapangeddoan te bi pahala sabab in kita bi tu puwas amban pagsambahayang te bi pagpuase te bi paghaji te bi pagjakat ten bi subay ke mun i kujit kuhibal tebi tambahan tebi duk ibadat da tambahan tebi amban maksiat sabad madpad kita bikole subay hati nen tamba manamba in ibadat ten bin pahekka tebi in pahala ten bin supaya pagtekka tebi si elaw kiyama niya sangka tebi duk niya resib tebi na inlapal inindaran takale tebi sumagawa kay kahan amban ki tebi tabiya ga inusalwe tebi yenelapal assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh inlapal inin sikwe itu kay kahan ni amban bangsa te kalelahan amban kadendehan bang niya nenawag si mobile ne yene ambu tinaat nen hello pain bahasa paransawin alo hello magtuwi ine inte makaeddo kita bipahala amban bisar hello atau wagay silew tebi ingin hawabaran ten bin ipailaan kita bi maglapal kalima atau akan lapal yenedaran takale tebi assalamu alaikum dumain bang niya nawag atau akan ka umanawagin iya sinabutin hello bang maka jari tuan dayang ambat bangsa kolonosin atinen pakale tebi sisiye duk hinang tebi yene pa ini apabila na kiawnawag duk tinawagan subay kita bi maglapal assalamu alaikum
Yainin insalam inusal tabi inusar inin dalam surga. Masya Allah. Inlapal inin inusal inin dalam surga. Inlapal inin inusal simi ahab. So sumiyan pikitibi magtagna amban me kakainang hap tagnaan te bineko ito daan ni sumu dukda na kita bi maglapel pa inne subay ni suga apabila na kita bi makakale amban kaguruhan te bi ilmu bang pain na inin pakaidan te bi pahala saruun duun ku ito subay tagnaan te bi bang kita binawag si pung tinai te bi muslim tawag te bi assalamu alaikum. Bang kita bi maglanggal dukpung tinai te bi assalamu alaikum. Demikian maglanggal usabkan bang niya kinasahan bi kabayan bi assalamu alaikum. Papi te si Sara. In lapal inin sunnah. In kau mangalapal lay sunnah ye manambung lay wajib. Na inin pahala takwa takaswa tibi kahapan Masya Allah. Walaupun in kau pasakat keu luma atau piu keu si kauman atau piu keu si tumpukan kume tumpukan te biluluk inin atau akan darul hijrah atau akan usbawaris atau akan iskaipi mula-mula ihip lapalten subay kita maglapal iyan ay kalima assalamu alaikum. Ini parmansin Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni maha mulia. Mayang bekam pakalete bipahab pen Allah subhanahu wa ta'ala la tadkhuluyutan gaira buyutikum hatta tasta'anisu wa tusallimu ala ahliha. Nagyay kita bedina paintasek sarunduun haplaw maiyan at hap kauman iyan sa inggeh subay kita maiddahu na ako pain na inin Muhammad bahutek kapitu si kao inggeh kima so apa inne subay keu nalam sisiye iye nilapal assalamu alaikum. Dabang kita tekka nguku o keu pa inne atau pasong keu naili dambua dusab amban me pangadatan tehi pasong keu ga ni ge pisad painte maka ini atau bang kita isabay ni mag-hello atau akan mag-hi bang tabasakun giro at kita pain ni makaiddo-duse sumagawa ga niya sadya pahala buina pasten sa inge ka tamba manamba in ibadaten inapasten sa inge ka hekka in pahala nasubay kita maglomba-lomba apabila kita ripatek kasi kauman pitu si biluluk inin pitu si iskaipi banghep makajari andu makukukam apan dakam ngamasi aku atin maka kita bang sine ku serta nalam kita assalamu alaikum gihep laat kumpas kuwatu magpakilalahin gila pangdaakan Allah subhanahu wa ta'ala subay kayo magpakilala kayo bang sine kayo nalam kayo assalamu alaikum supaya pagsalam nui niya lam malambot pangatayan niya si katikkahan nulay minsan sa inge pagdi atay manusia bang nekiyaw-piyaw pasalam si kauman iyan at piyaw nekiyaw patek kasi namayan painu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh afdal atin bang tambahan mo niya nila kasuwa kasanyangan si patekkahan mo
sambil inka o mapatik kalay hap pangaten pasaloi sinambungan kiwene alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naantag kita bingid do lai ine usal tebi ye hello lay atawa assalamu alaikum lay. Sina tag na inin pasalam tausal wena ine pen apu ti Adam alaihi salam. Tag na pinapanjari apu ti Adam fi Allah subhanahu wa ta'ala dinak iye pasalam si malaikat. In salam pa inne iyan tahinang iyan salam si me kaanakan no. Ine sedambuli amban kau yene kite bisa karang sekwe itu. Apu ti Adam dinaku Allah subhanahu wa ta'ala pasalam si malaikat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubus in salam iyan pa inne tahinang iyan pa inne sintuan sa sakarang sekwe itu. Alhamdulillah, sabab in salam iyan salam surga. Yene bangkyaw paasek surga pen malaikatin pen Allah subhanahu wa ta'ala wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumra hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ini bisa malaikat wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Paasik ni kaampain ni o kami ahap, o kami mu'min, o kami manusia landu lammalambut hap udkhuluha fadkhuluha khalidin. Paasik ni kaam surga. Masya Allah. Hatinan insalam inin inusal inin dalam surga. Na tuan dayang subay inin usalte sakarang panagnaan amban main inin pangakangakatebi bang nekitebi nawag mobile sipung tinaitebi usalte nabi assalamu alaikum usambagnan alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Napiye pahala taydo na lai telumpu pahala min sampu kiuna magpiye pahala 300 pahala tapaswa. Demdam bulan kana wag kahaba mag assalamu alaikum sajjah ikkane pahala reward tongurung kiti Allah subhanahu wa ta'ala. Bil Allah subhanahu wa ta'ala sa dalam Quran ni maha mulia pe fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum taqilun. Paman be dinaak kita pasalam Allah subhanahu wa ta'ala paasek kyaw dem lumakno dumain magtuy ambu-ambu si behenun hay pagtakal we anak nun ngalekkat na sabi bangtek kasi lumak dambua painne hay pagtek kasi rambua hello pagya sina sinepuhin amain duk inain iye pinayaman anakin ina duk amma bang ammain maghelo anakin maghelo ruisab na bang ammain mag assalamu alaikum tartantu anakin mag assalamu alaikum sabab sine luu hatinin sintuanin matatto ehe nasumiyan pe anad ten bin kaanakan ten bin maglapal yene lapal inin assalamu alaikum buinin lapal niya taeddo nu pahala amban ga niya taeddo te pahala dinak kite pasalam si luma bang kite paasek sabab painne barakat mubarakatan tayyibah niya kaswa nulu dem lumahatin barakah tayyib